Assalatu wassalamu alaika ya Rasulullah. Assalatu wassalamu alaika ya Habiballah. Assalatu wassalamu alaika ya Rasulullah. Assalatu wassalamu alaika ya Habiballah. Tala'al badru alayna min thaniyatil wada' wajaba syukru alayna mada'an lillahi da' tala'al badru alayna min thaniyatil wada' wajaba syukru alayna mada'a lillahi da' tala'al badru alayna min thaniyatil wada' wajaba syukru alayna mada'an lillahi da' Mapak calon pengantin mamegat nganggo perantawisan Gadura upacara adat Sunda anu kacida sederhanana dikawitan Bismillahirrahmanirrahim. Siap tandang lingkung seni sekar tadi hiburan lingkung seni sekar tadi makalangan mapaganu pangatenan lingkung seni sekar tadi siap tandang bade mapaganu pangatenan lingkung seni sekar tadi siap tandang bade mapak anu pangantenan lingkung seni sekar tadi siap tandang bade mapak anu pangantenan seni sekar tadi rek hiburan lingkung seni sekar tadi makalangan bade mapak anu pangantenan
Asep anakin cuduk waktu nurahayu ninggang mangsa utama dina danget ieu anjeun tus janten putra Bapak Alus Sajati mangga tampi kaasih ti diri mangrupa silaturahmi tarima kanya ti Bapak mangrupa salam kahormat. Alaihi wasallam sallallahu ala Muhammad ya Rabbi salli wa sallam sallallahu ala Muhammad sallallahu alaihi wasallam Sholli wa sallam ya Rabbi sholli Muhammad ya Rabbi sholli wa sallam sallallahu ala Muhammad sallallahu alaihi wasallam sallallahu ala Muhammad ya Rabbi sholli wa sallam sallallahu ala Muhammad sallallahu alaihi wasallam sallallahu ala Muhammad sallallahu alaihi wasallam Rabbi sholli Muhammad ya Rabbi sholli wa sallam ya Rabbi sholli Muhammad ya Rabbi sholli wa sallam ya Rabbi sholli Muhammad ya Rabbi sholli wa sallam ya Rabbi sholli Muhammad ya Rabbi sholli wa sallam ya Rabbi sholli Muhammad ya Rabbi sholli wa sallam sallallahu ala Muhammad sallallahu alaihi wasallam sallallahu ala Muhammad sallallahu alaihi wasallam ya Rabbi sholli Muhammad ya Rabbi sholli wa sallam ya Rabbi sholli Muhammad. Mangga bapak-bapak kali ibu-ibu biasa di rebet sekali teras bapak-bapak upami aya